tunge Wolverine chu man lai 19th century hun lai khan Canada rama Alberta chuan building pakhat lian le ro pui taka oma heta hian nu patok hausatak mai John Hollet le Elizabeth Hollet te an oma John Hollet hi pafele taimatakania an estate na thona chungchanga po hian abuin athokrim em ani tin John Hollet pa putar in wamup tak le strict tak mai hian kartina chuan afapa John Hollet te chung ko hi aron kanzia John Hollet le Elizabeth Hollet te hian fapa pakhat James Hollet an neya James Hollet an nei ma hianin Elizabeth Hollet hian fapa pakhat chu van doi thak tak main alo chiat to ani he afa ma sa zo ka chiat atang hian Elizabeth hi apa ngai thai to mi ulova afa a chiat awang chuan asuni ne tur thina afa panu nung zok James Hollet po chu ngai sak thailo khopin ama chu alungai in dom kun renga afa pano pangte James Hollet po chu enkol thalei thailo ni hen estate bulvela hian no pangdang pahnian omveya James Hollet no pangte chuan khohar nem tu thatak pani anei pha thungani tina nuwa mi pano pangte James Hollet apa John Hollet chuan James Hollet u naw nu turin amang rol ve tho mai che pakhat Rose su aron adopa anina hian a cheng veni tin hemi estate hunga hian John Hollet noya thok Thomas Logan le afapa dok te chu an cheng ve boka Thomas Hollet hi pa om thadu lo tak rum tak mai zungol vei tharum tho mai po han se lo khopa mirova takania afapa dok po hi torhel om khopin a shem phone tin engi molai khan James Hollet anu Elizabeth Hollet le he Thomas Logan hi engi molai khan rukin alowin ngai zonga tuna he dok kan ti hi alonita om je chu James Hollet le dok hi step brother ani tinani nitina kan han soitak James pa putar strict deu kar khat chung afapa ron visit thin kan ti khan afapa John Holleton afapa le chong atupa ni chu James Hollet en kol dan chu nema timama chuwang chon nem nuaka en kol lova pa taka en kol strict deu en kol chhoturin aduni chuwang chon he putar hian afapa John Hollet hi a how shep zelani ti chuan ni china an employee an hnoya thok Thomas Logan sual deu le om thadu lo deu zungol vei kanti fapa doka khan James Hollet u naw nu tura an adop me cheno pang samsen nang mai Rose hi engtika move lai khan alo mutai tatlata engtin tire mo chu hun fa la khan a thai ve mai kha lo ring deu niang trum khat chu le Rose a fa la om lai chuan tu ma mu thai lo le tu ma shi lo lai chuan ti luina manga mi pat me che na va man pui chu tumta awa khoi deu ta chiamani heti like tak hile James suan alo muta hlo maya arab lu tuk chu Rose lungai su kapa ka vasil watange atia rang tak mai chona pa sil tur chona tlan hotani James suan thil thleng chu apa John bula chuan avasil veka Rose chon him to ani ti in she nuwa chuan dok chu amaya nek popani anuwa John Hollet chuan a employee Thomas Logan chu afapa dok chu lozil ve hlak tur khanin azilani he thu hi dok in an ria chuan za chem chu nailo khup mai a thin rim chuan le an pu te jok John Hollet afapa James chu zana chuan tu ma ria lo line ban a nek don che kan tiang khan alo sop velani James khan ne silowa min puiru khatia asok to lo nu chuan James chuan apa John chu a shilea ti chuan John Hollet chuan hemite pa fa Thomas Logan le Doc Logan te hi a na chuakani pet chuak pop hemi pet chuan ni hi Thomas Logan chu a thinarim em a afa parol thar hur herin tlerol mai che pakhat lo pong sola tumle apu fapa alo sok shep te chu e chente ititik lowani tiai kha chuan boya I thiam lo na omreng reng lo tina la nem zoka Thomas Logan chu thinrim ta em a phubalak chak na khan athisen kha aso bor mai ni chuan Thomas Logan le afa pa Doc le lamtrang pani asiam chopten en ho chuan estate a chuan rukin zanlaya anvakal den dena heta hin an chung ko anu Elizabeth Hollet ti lo kha chu watha ve khan tumani anu Elizabeth zo kha chu a exani wangkhan ala duwa lak let le a tlan bau pui dai kha atumani ti chuan le apu hlui ama no chuak tu ngei mai kha asilai sei tak king nen ngei mai chuan hlap thluta popani hemi thom hi afa pano pangte James son no sia alo hara thom ka satlat maya aron ti aron chhuakani heti lai takhin le Thomas suan John alu chong kap ta pop mai athat taringot mai ni apa an that lai amit ngei maya a maloka a mu chuan
James Hollet mutant power chuan chhungri le tangin aron tur chhota chuan thok le khata aban pahni mora tang chuan aru zum le chang tak paruk chu aron chuak ta ni hi a close kantini a close siam tak chuan Thomas Logan oma chana vit tapop mai chu mai po chu du tok luin a fapa do ka maya chuan a sat popani he thil rap khak taka mu hian anu Elizabeth Hollet chuan a fapa James chu an chuaka Rose po chu aron tlan chuk ve ngalani Elizabeth Hollet chuan le abula thil thlang vel rap khak lu tuk chu atur zolawa ama alo depress sa sim bok nen silai chu ama lu ngei maya chuan atina engthil nge ti don tak hengthil thleng zong nuwa hian nichina kansoi apu thin se deuh khan atupa James le atunu adopt thar Rose alo tran puya poisa pe in an khuwa chu voi khat ma ron tlo emo ron le to ngai lo tura hlataka tlan che turin atini an ron le suan atha ngal tur thu asilani James le Rose an pani chuan sakor to lai lira chuangin lungai takin an tlan chet na lam tur pan chuan an thu ni ti chuan khotero te pakhat lunglu an lai chuan a thina chuan an va in beng bel veya an mingte an lo zo chuan Rose an a ming chu asoya ma se James Hollet chu tol thatu ani wang chuan a minga phu chopa a thak saka ani hi chu Logan ani atita deini ti chuan helai tang hian James Hollet chu Logan ti ming alo putlen phatani achan chu atul wange mo wanglo mo poni se tol thatu khani thawa a ming pa ngai putle reng kha chuan chui chu kha oldoni police tani mo khan chuwang chuan Rose kha fing khopa a minga thak sak ringotani ti chuan Logan le Rose te chu nula tlangwal deuh thok an ni thleng chuanin helai mun Korea hian an oma Logan hi aron sang chho viau doremoti lai khan fit nga le inches ni velek aron ni tani helai mun Korea hian nana sa takin an thoka ti chuan Logan chuan a close mai ni lovin power dang helai mun a hian ron nei belin healing factor kan ti ana emo a hliama piang rang taka rondam le zel thena kha aron nei belani ti chuan hemi healing factor nei nu phei hi chuan Logan hi physical strength thachak na lama hian mihring pa ngai ai khana chak le fe to ni tin mihring pa ngai ai khana ha hara omje chu a ha thei tak lo angani mai achan chu a hliam ringot lo kha a in heal tel ve zelani chak tokin thui deuh tlan char nemo nileng kha na kha thok vak ma se a hliam te rang taka aron dam le zel ang khan a ha alo le nga zel theini he hi healing factor advantage pakhatania tin ka video pakhat House of M khailo en to chuan Scarlet Witchin Marvel Universe mi zong memory alak sak ve kan ti kha khata khan engwange Wolverine khan a nu deulok khan a hriat na te kha lak sakani nuwa aron let le vek a hriat na kha achan chu a hliam te ain ti dam le thayang khan aha te kha ha lawa akir le thaya tin thil a theng to emo mi in a hriat na anlak sak po kha a shakir le zel theni he hi ni Wolverine a special big na chu ain hil theile close anei ringot pilama khan tuna ka soi ho mel deu ma se tangkai na chon tangkai mai khani ti chon he ting kho phena rong powerful tak sia chuan Logan chu zana te khan si hal rul te honen khan ram ten waka a close lo om tak adu tu dana awa man khol thena chensa mangin si hal rul te honen khan sahel tha tur anwa zong thin ni heti lai tak mai hian apu kha alo hrisel to lo ema kumria temo kumnga ve chu kal tong atupa tol thatu James a him taka atlan bo tir kha ain sir ema chuwang chuan nichina Thomas Logan a fapa doka kan ti kha tlangwal palien tak aronita a he mai po Logan a thairan na kha ala rang ko wania dok chu Logan chu wazong choka thaturin thuwa petani putar sual takani hi tiro hepa hi Logan chu heti la hen lo bun to khop maya an omna khobul vela bara khan cage fighting hi om china khata han lawin sual zak toni helai huna bun thai ema wang chuan helai barami ho te chuan Wolverine ti ming chu an petani
ti chuan mi pakhat a hne zo chi anuah chuan ain sual pui tur dang thau lian deuh mai chak mel deuh cookie chu ania hepai X-Men a blob thau deuh kha moka ti thina ma se ni mi alo cookie hi ring chunga valu don chi suan Logan a pu tar sual takhan aron tir dog kha hemi bar chunga hin lo om dai tawni ti chuan a rokin dog hian cookie hi brass knuckle apeya le he palin thawlu tukma hi brass knuckle nen suan avaluta brass knuckle nen nek chuna don mai setro ma se hne chong reng lo ni Wolverine chaknua pona chuak a ho tur chu shadow line dog chuan lo bei thuta ma se Wolverine chu lo powerful to mai sia a close siam lo om tak mai chu ti chuaka dog sola kha vi kha tumta ni ti lai tak chuan rosi a u nau nu kha aron kan phaya Logan tisu ron tia aron kal hnailu tu kha shadow line Logan khan a dara vitlang popani doi khak takin a u nau nu rosu a that taringotani hemi zo hian Logan a in sir le pui ti lu tuk chu vuram khowat moya chuna tlan bo ta daya hemi khomi pui ta hian Logan hi anuwa tuman an hu to ngai lo ani vur khowat moya chuan si hal rol tenen chuan cheng hovin ramte wakin sahelte an ve thina Wolverine hi ti hian ram sang chi nan zinga hin khosa ve ni Wolverine ka ti don nge Logan ka ti don ti hi ka boya Logan kala ti char chak boxia Wolverine ani to boxia a costume khala hachi asilowa kala mu Wolverine thailo tlat tum khachu he Wolfpack te hone na an hle lai hian anin rin lo lain polar bear pakhat ril tram lian lutuk chuan aron bei shepa Wolfpack zongjong ho chu aron that vekani tin Wolverine le chu polar bear lian ril tram lutuk chu anin sual shepa anin hne tok emema vur khowat noya chon thi sen tam taka bua thi ve turani lain Wolverine hi a inti dam le zel thewang khan a hlim zongjong kha ron dam le evekani oka soi mai tiang healing factor ne ang chi himo a that le zel na chu nat na shrik an pai thailo ni an dam lo thailo an khawa sik thailo coronavirus te HIV te AIDS kan tiang chi te hi he a mutation healing factor hian a that le zela chuwang chun ama hi engnat na shrik main atina ve phaloni thabik mai tiro ti chuan hun lo kal zela hun sanga ain suan golden den nuwa chuan Rocky Mountain anti sunga bara chona han sola zu teka an invelani heta hian mutant pakhat ve tho lo om tak Victor Creed Sabertooth kan ti kha alo om ve renga ti hian Wolverine en hian in tonga anin shetchop chawa anin kom chho tanani Sabertooth hi Logan ai hian a physical strength a chak zoka ama hian manlai prehistoric animal Sabertooth angkhan kutin le hasiam sei tak aneni Sabertooth hi ka te line ka hlau theite mai ni Jason Momoa thohin changsen menga tiro tisun hilai huna hian Wolverine hian mutant ve tho Silver Fox su atonga Silver Fox nen hian animal tai chho tana anin ngai zonga atopa pheichon sa photi dan angin sa phon ni boka tiro and move in together vel tani he Sabertooth chon lo thi khop maya atuk zinga Wolverine om lo line a birthday tu ka chuan Silver Fox ama chawa ina om lai chuan Sabertooth nun rong chuan lo wat hatang ni chumole hemi huna tang hian ni Wolverine le Sabertooth an kum khomel ma in tan na chu ti chuan Wolverine chuan Sabertooth chu avakal chila avakhoya anin suala maset han Sabertooth hian experience alonga to zoka wangin achak zok ani Logan Wolverine chu ti hian abial nu thi sun chungle in sualna achak lo zok ni chung chuan khochung chu achu asan le tani anu feya sangkha zakwa somthum bor velani ya Logan chu mun sang awak vai taka akal kwale nu chuan Chara Romanov bula chuan spy chu vazira helai huna hian Chara Romanov an me cheno pangte afanuta na adopt Natasha Romanov tuna Black Widow hi helai huna hian lo omveya Black Widow no panlai le Wolverine anin tong ti nani berchu helai huna hianin Natasha no panlai chuan Chara Romanov apa bula hian spy le in suadan sang technique hi alozir shep der toni Natasha no panlai hian Logan Wolverine hi angai sang emema apute angina ena Uncle Logan tina au hialani helai huna omlai hian Natasha no panlai le Wolverine hi untrained dun fo bokani heti lai hun vel hi in dopui pani na hun lai velani ya chulna dangwanga helai huna chusan le nuwa chuan Captain America manlaya super serum manga an sim zo nu vel ning khan anin tonga an thok dunani ta hian assassin tin lo om tak pakhat the hen ho te chuan Natasha Romanoff no panlai hi an mana chu Wolverine le Captain America hian an wachan chuak bokani ti chuna nuwa Hydra noya Wolverine Captain America le Winter Soldier te hi in the pui pani hun lai hian an thok hawa anuwa Seraph organization a chang chuan an boss nu Seraph chuan Wolverine chu Captain America le Winter Soldier te chu thaturin thuaron peni mase Wolverine chuan that du lova Captain America le Winter Soldier te chu ai hne tir du zokani
hei wang hian ama Wolverine le Seraph organization in kara chuan thil khi thuk takaron pha Wolverine hi adam chung hun zong he video ka soi tur thleng hi chung le chen tha te po nei theilovin bai vai le khohar takin hun sang sanga awak vai rangani anun hi khongai thlak omreu lutuk ama hi athi thei box si lowa ramsang main ram hnoi le vur khovat hnoya te a om golvel mai thin ni boina sang sanga tole nuwa chuan Wolverine hi aril ru ti thoven nan Japana akala Jasmine Folate azukala tin Japanese nu pakhat itsu chu atonga anin ngai zongani an relationship chu an la serious re uleya anin nei hiala Logan chuan avoi khatna tan anun chu a limin ti voituan omtak lova chuan zalena inti ema tin anu puithar itsu hian fa apai zui boxia Logan chuan khovela mi palim berkani ati hialani heti hun lai hian mase comic jek tu te hen a liban phallo le pekaniang Romelas supervillain lau tak chuan The Winter Soldier kha aril ru chu brainwashing Wolverine chu thaturin awa tir tlat maile Wolverine a shadow lai tak chuan anu pui du tak itsu chu aka phlumani aka alai pik tak hi ka muzo lowa han khati han ti le deu sak kha ka cha ka sil le o ti chuan itsu chu athita a mase arai kan ti kha ma kha anau pai chu thi tur angania ma se a fa pai hi mutant ve thawani wangin apa chuna alawin hil ve zel theini chu no te lo piang tur chu pum chunga chuan a in hil thei wangin a in hila adam chuk ta bi ka Romelas chuan alak sakani heno te hi lara kha ala ni lo ne o tuna afa pa hi chu dakin ani ti chuan thil pakhat poimo deuh chu heti hun lai vel hi indo pui pani na kan ti to kha USA sarkar chuan USA achak theinan an sipai te an military te chu mishing pa ngai aya chak super soldier a siaman tum chawani ti chuan USA sarkar chuan a rukin organization pakhat weapon plus ti chu adina Dr. Thiam le phakar tak Dr. Nathel Essex tuna Mr. Sinister lonita hi chu weapon plus organization thara a doctor hotu beratan chuan an ruaya tin he weapon plus program hian project thilti tur som pangalai anneya an project omzia ber chu an US military tam tak hokha super soldiers a siam chewin mutation kan tiang chi hi pekania chumile mutant ni sa shim te aya chak zoka siam dang lamani heta hian project som pangalai anneya project 0 changa project 14 thleng wana changa inchan lawa 0 changa inchan awangkhan an project kha som pangalai ni ma se project 0 changa 14 thleng an nei tho tinani chu heta an project masaber 0.1 chu Captain America hi ani tin Captain America project ming hi weapon 1 ti in a ming an voa tin heng project zinga asom na hi weapon X ti in a ming an phu ve thunga weapon X project chu Wolverine hi ani tikhan kan siang warem heng ho hi weapon plus project hoin second world war chang to a an project som panga te chu an ni o hanen wang te u ti chuan indo people ni na hun live verani tikha soinon tluk meng o he weapon plus program US sarkarin aruk taka sim ti ho hian team pakhat team X ti chu andina heta hian mutant so lir andani Wolverine po hi an som veni team X a vatel ve chon le a mel ma kum hlun a bial nu lui thattu saber tut kha alo om ve kur mai Wolverine thin rim lu tuk chon va khoya tuma ma se nu chon in beng dai le a in ngai lu tuk lem lo chon a nuwa chon team X a chon an thok dun le ni indo pui pani na a zo chan vel lai chuan Professor Thornton chuan Nazi ho kem chu han en fi vela Nazi ho kem a chuan le journal poimo tak pakhat ichina kan soitak Dr. Nathel Essex weapon plus programma an Dr. Ber kan ti kha khapa in mixing le mutant sang te project sompanga alo test to sang le ala test turte mixing panga le mutants te chunga experiment na tur chu a hai chuak ta hlol mai le suwang chun weapon plus organization program noya Wolverine kha atho ve wang chuan scientist te ho chuan experiment chu an hantia mutants te hoi an experiment chak thin shima mishing ang pen ngai lova engchin nge theilo enge ti theilo ti veli an she chak the ememoni scientist ho le sarkar ho khan chuwang chuan Wolverine po hi hemi tuma hian a healing factor anan na apiang rang takaron dam le zel thai kha engchen nge dolzo lo chin te nem ti en fi tur khan na takin an experiment vakani Mase nu chuan Wolverine chu himdam takin aron tholeni Wolverine hi Canadian ani hi o ama hi American superhero mo kan lo ti nge Canadian superhero ani hi Black Widow te Yelena te Red Guardian te po
Russian superhero Canada rama chuan hole in Department K ti organization pakhat Canada mi in thup tak chu awa join a heta hin agent sang Nick Fury Richard Parker le Mary Parker te le Carol Danvers te po anlo telani heta tholai bok hian Cybertooth nen khan anin tong leya Cybertooth hian costume thar lo nei to vela Hellfire Club noya alo thoka an thu in alo omani achul tak me uwanga Department K asu asan le nuwa chuan kholaya ril rupoi le lungai taka avelai chu Weapon X agent te ho chuan anron attack thuta anron kidnap ani heta hian Weapon Plus ho program pakhat Weapon X kan ti kha a start don chiani le Wolverine chu le tuna kan huang hian ti hian an omtira thir pipe tam tak chuan ataksa chu an vita ataksa chung a zong chuan adamantium metal Greek gods te ho thir che thailo adamantine ti atrangan lak thir chang tak che thailo ti a soi chu an ti tui veka Wolverine ataksa chung ru zong a chuan chu adamantium metal chu ava bet vekani hian he adamantium metal le Wolverine ru chu alawin zom ta veka mishing ru pa ngai po nei to lovin thir ru ang vek anei ta tinani chu wow tisuan amalama kan soitak akuta changa ru siam tak poruk sei tak ron suakha tuna chuan adamantium metal thir poruk sei tak aloni tani Wolverine metal cross ron chok chau hi metal anilawa atak sa chung ru zong kha metal ani vek to kan ti kha o he chung experiment rap thak tak an ti mishing emo mutant emo poni se mishing ko chung ru thak thleng tura thir tui tam tak han thun lu sak chau mai kha tuma dolzo tura anrin lawania amai ro chu soito angin healing factor nei wang khan random chuakani ani hi chu mase hilaya hian wandoi thlak takin Wolverine hi a memory eroina dam chua puilowa ahun kal to zong deuh thokha a theingil vekani hei hi Weapon Plus program te tum tak chunia Wolverine na memory wipe off saka mani ta na weapon powerful tak ang topa shiat na neilova thu oi taka chortop andu wangani masele Wolverine chuan abula professor pakhat chu athata angrin ai khan Wolverine kha aron rova inaron hlom ta sia asiam tu te thu kha oi du ta reng lo tunge ni khoimi nge ni chin loka nge thleng ti po engma se to lawani asiam tu te khan an control thei to lova Wolverine chuan chu department chu chhuasana pona security guard lo omte chu athat ve ni ti khan real ru boy tak le confused tak khan khoilam nge pandon ti po se lo khan vur khowot noya chuan engma hriat na nei lo chuan akal phei ta bok bawani engi motak achunga thirap thak takat thlenga ma se enge ni che ti se thei si lo khan vur khowol le chungril rok tak khan abok ta thlopani anu zera chuan engtin te ni moni chuan Wolverine chu ril ru boy tak chung chuan om ve nok theya chung kha chu Cybertooth ta le bok chu alo lang le ni heta hian Cybertooth hi Hydra ho noya alo thok le to Hydra agents te le Cybertooth te chuan Wolverine kholai kal mai chu anron attack le ringot zela tero Department K ya teammate Luite Nick Fury Black Widow le Carol Danvers te chuan motor tranghan arong ka pop mai ni mase Wolverine hian tuma alo se to lawani Canada rama om to kan ti kha tuna hian ato bernan Canadian Armed Force Department H ti noya chuan athok leya heti hun la hian Canada khan anma ni rampua superhero kha anla neilova chuwang chuan Wolverine hi Canadian superhero atan ti in tuna Wolverine costume hi an pe ni tuna le ishia chak deuh ka saidonio inringem lo inring che chor Canada rama chuan the incredible Hulk hi aron kalani Canada rama chuan the Hulk le Wendigo kha anlo visual chema boina khan lo siam vak mai ni Canada ram tan khan ahlo omlu tuka chuwang chuan an superhero nei thar Wolverine kha an vatirani Canadian Armed Force ho khan Hulk kha vane turin an tini Wolverine chu lo phurlu tuk a elpui phave thei tur muta angaya ahmuna va thlen chuan Wendigo kha Hulk khan lo nevel chia ti chuan Wolverine le the incredible Hulk chu anin sual tani
anin hne tok em atua zok ma han tlom du lo ni ti chuan le Canadian Armed Force ho chu ron kalin Wolverine bula chuan darka ruk hun chung halk ne thei turin hun kan pe chea I hlo cham chiang khop mai tuna chuan kemanin kan tum ve to ang an ron tia halk chu thlona tang chuan sleeping gas in an kapa atlu thlora amu hil tani ti chuan le he thu the incredible Hulk hial po machona sual ngama tlom du big mi alo mutant pakhata om ti chu tu emo special deuh hian alo sia rin deuh in nayam o tungen yeng le tiro face reveal kan ti donem ama chu I may be able to help you find some answers. Professor Charles Xavier. Professor X1 a na huna tang chuan Wolverine chu a telepathy power mangin aron bia meeting an ipuidu thuaron sila Wolverine chuan Professor X chu avoi khatna tan ava muveta a Professor X1 le Wolverine chu offer lo penny enge heta offer hin rin le coffee nyang atiro nilovea Professor Charles Xavier hian Wolverine chu zalen taka superhero nia Sorkar thu nuaya weapon ang chawa mi thu nuaya om ngai to lova nun thar nunga mi thatak nia a mutants nampuite hum him turle X-Men member telve turin asomani chumole tichuanin Wolverine chu X-Men a chuan telvetani anom melbi kasi ka telvet chake miron song vese atop ta